Ma'am, from Zeri doing Gribus Impact News ni Raj Nongthombam Manung Hutna Hariba 360-degree analysis of news and events ta Mayam Butram Lokchari Tha Sigi October gi Tari Kuntra Mathwa Bata Tha Sigi Kuntra Mathoi Pawbusida Aroiba Warison Poragulini Haina Mayam Panari Badulapa Naga Peace Talk ki Warison Asi Lagani Habdagi Nunang Bapongdo Nodra Manipur the Maruina Siso Singna Yam Kana Kongjang Junction Horeng Sitongatongan Mofum Singda Wakat Mifum the Chingba Manipur gi saktam apun bagi saktam integrity kahan biyaro habna sing bat tonga tongan bu khola golero na kongjang sing sanction da hore to ngarang masu lenga ki mai kai de habe tar step packet poina all political party gi Manipur da le tonga tongan bu political party mayam aska punna lenga na phamina duna mi phama ma pangtho kare da mi phama sina ware resolution ahum law kare resolution number 1 da Manipur gi integrity amadi oneness se kahan dana ba protect tawno hana ba aduga ani subada all political party ke delegation ama New Delhi da center da tharaga takshan ba aduga hum subada takshan matamda memorandum ama pisalam duni hariba memorandum asibu draft tanu gitam ta committee ama sem ba haiduna hariba resolution ahum singarang lawgre adu hariba resolution se kalona na political party ki mifum adu saru yakiba aduga lenga ki su partner ama oiriba haiba targadi koi alliance ama oiriba NPF na resolution number 1 integrity amadi oneness Manipur gi masing ngakthok na buhana bagi resolution man lawki basiti ngarang khana masi khana boina harap yawki bad miyo kharna bukhlak yawki tar su masi resolution on the pass toki nati have you hamna chingbang asi tonga tongan ba media report sin lo yawna raglere maram budana hojik ki oina hojik lai ba situation have target october ke tarikh 13 mathu fawbada loiselaba yai have ni adu masida loiselawdra ga su makhata na dum chatharaga handak chehi ge loiselak fawba sidati hari banaga peace talk se loiselak pasu yai have you hamne maru na ngasi ngasi impact news na Dimapur da station torgal riba New My News Network ki editor witobau New My wari sana matamda October ki tarikh 13 mathu fawbada loisan bagi wafam masi officially kanam tana lawthokpana te media report di marmaduna masida loisalawto batargasu laka da tha amani sigi manung sida loisalbasu yari aduga otherwise hojiki oina NNPG group akogi taret sina yariba makoina flexible oriba siga aduga NSN IM na talib di maje khena bakhar leiba sina maram oiraga hairiba negotiation की process खरा छांग सु सथा बया हैबी वहम लेरी मरुइन हायेंग सी october की तारीख 19 से न्यू दिल्ली दा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गा हायरबी NNPG तरेट अमदि NSN IM की मेंबर्स सिंगा पुलगा अरोइबा फाइनल मीटिंग ओइरबा याय हैबी मिफम मस हायेंग से पांथो कदुरी मदुना हायेंग की मिफम मस सु याम चावबा कोई डिसाइसिव ओइबा दी अमा हायरबा मिफम मस न ओइगदुरी मरमदुना तारीख 19 माथु फावबसदा लोइगदरा न तरका 19 माथु की बियॉन्ड 31 सका त्रायबदुदी हायेंग तारीख कुमारी की मेरे कोई मिफम मस न सु याम चावना डिसीजन लौ दोगदी माले दु हौजी फौगी ओइना मणिपुर दा लेबा तोंगा तोंगा पॉलिटिकल पार्टी सिंग असिगी पॉलिटिकल क्लास असिना होजिक लेरिबा मांग दा लाइबा मियाम की स्टेट की मांग दा लाइबा इशू सिदा करम वाखलोन थंबगी हबसि मतंग दा खरने नुगदम तंगसी Impact News की students Leibri joining us tonight on Manung Hutna BJP Manung Pradesh की spokesperson Ubri Baja CS Bijoy ni am toja Bijoy Tramok Chari. Welcome to the show. Appreciate you joining. Also joining us Janata Dal United JDU Manipur State Unit की President Ubri Baja Hangkhanpao Taithul ni Baja Taithul Busu Tramok Chari. Welcome to the show. Appreciate you joining too, and also joining us Manipur Pradesh Congress Committee MPCC की spokesperson as well as General Secretary Ubri Baja KS Devbrata ni Baja Devbrata Busu Tramok Chari. Welcome to the show. Appreciate you joining too. Ahan question si ai Baja Bijoy degi domag lak chari Baja hojik pawgi oina all political party ki mifum amma pangthokre aduga NPF ki maike degi habtar BJP ka chamin alliance sigi maike degi resolution number 1 kogi protection of Manipur's integrity and oneness of Manipur hai tare masigi resolution singarang mifum dur yawgi di habagi wahum amma press release amma thadoga masi pen da khongdi masi CMO na chief minister ki office na so ai sida manipulate tobagi mong si ko yaning den wai ti habi okum phungori kari happening partner oin alliance on chabe ni ba political party ma adu ngarang mi pham su yori ba dugumba political party ma so makal ki strong reaction ma adu su Manipur gi integrity kan ba yaro en yamna yam kana lorpo timing se da madu gi chana ba ko resolution ama log ba madu gi resolution tu yaning de CM on manipulate we have okum lies CM amuna haiba kana do ai yam sena ai ngarang meeting yog de nei khangdi adu political party in you low ne yar the lower resolution na manipulation ki question ji sungli le mo moina mar the dissent of the power ngarang ta de araga mo certain political compulsion le rabe compulsion da mo adu ma hayo der ni na apna udu unchin force kya na mo da pressure pin basi ai dina araga madu di party da kuna kari gi no samai ter ji hairu ngam de ngarang mo meeting jor ni avoid Devbrata side job in Khali. Mayam, wait a minute, lower decision door at the same like a minor manipulate to be walking. Okay. Like the wrinkle. Like the wrinkle to CMO CM na CMO. Okay, chief minister के office तक मसी manipulate और है बगी
particular line sima wahi sima manipulation tawre hai ba sima hariba press note Manipur koi NPF ki Manipur Union ne thadruk pa press note se da yauri ada du da ojade badal lak chingana Congress ki su ayo thagi mani da mun hai chu ai cha muk yahu de ngra si ko sida phambi ri de but yawi political party loi na mak yauri ne mun yam du CM na manipulate to je chu ta thas de moi certain compulsion de gi tor ko na mune ada ko na su in due time mun medu sing tor ko su oision na hai je okay ko na sing tor ko su ogina du CM on chief minister ki office te gi masi manipulate tore garang gi खनब से डेलिब्रेट तब याखी मधु खनब याखी मई खरना पर्सनल ओपिनियन सजेशन पुखनपति यागी एज अ मीटिंग रेजोल्यूशन अहम रेजोल्यूशन नंबर 1 रेजोल्यूशन नंबर 2 3 एन लौगिब रेजोल्यूशन यागी वहमदनी मरमदना CMO ना मैनिपुलेट तौरब्रा वहांगनी NPM हंगेसी ओजा गरांगी मिफम याबीरमदो माली कांग्रेस की याबीखिबनिना करी वहम थमिनी मैनिपुलेशन तवेन खनबीब्रा तक रेजोल्यूशन 1 सिदी अदुम ऑलरेडी खंगनरबा वाफम अमा खंगनी मदुदा मैनिपुलेशन तवी वहम लेतियन हाइबिनिबा करी वहम थमिनी मसे जिके BJP spokesperson थमनेबा अदुगा रियलिटी का अदगे NPF ना हाई दु मरक जक्स्टा पोस्ट तो बाय तार अदवाई द खरले तो इनु चेक दोक चगे कैनोदी फंडामेंटल कैनोदी खुगे पॉइंट गरांग मयाम ऑल पॉलिटिकल पार्टी फमबे बिसिदी मरुवेन मणिपुर की टेरिटोरियल अदगे सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल कल्चरल और all aspect of integrity से काय देने में दमकता कौबु मीटिंग अमने थीमदी इंटीग्रिटी से इंटीग्रिटी ने अदुगा लाइव मी खुदी मंगना अखोई से मणिपुर काहनबा याबा थौदोंग अमा थोरकबा कांदा मयाम पुन्ना थेंगमिनबा हाइबगी थीम सिदा हौबुदगी ओइना दुम चंगरबनिना आइदि मदु misleading ओइब्रा हाइन खाली NPF के दुसो अदुगा on the other hand BJP के सु हुजिक लाइब्रेरीबा on board त लाइबा मिनिस्ट्री पुमिनरीबा टीम सिदा फजना बोर्ड से मैनेज तौदबगी ममीदि दुम ताइ एग्जांपल ओइना हाइरगा हुजिकी NPF फैक्ट कनो से ओपिनियन दुसो फैक्टर मोइले मोइना सु मोगी पॉइंट थंबदा याम फजना मयक लाना थमे अदुगा टीम दुदा वारी साबगा दसो करिगुंबा कनागुंबा पॉलिटिकल पार्टी खरना अदुम हाय निंग द वाही वता हाय बखोटपा अदुम उइ हाय रे बखो अदो अदुदा खितंग हेस्टिली तौना ओइबता है अदुम खरा वेल मैनेज तौ दबिले अदुगा BJP पार्टी की सु ऑनरेबल CM ना ngang अदुम अतोपा ऑफिस बेयर अदुम ngangjela बगुंबा अतोपा कनसु अदुम ओपिनियन खनर तौना हानगे अरिबे वारी हौदो बगुंबा कोइनि उजबदा को वेल मैनेज तौदबा नद्रगा हाना हाउस प्रॉपर्ली कनो तो विद मैनेज तौदबगुंबुई ऑन द अदर हैंड अखोइना सोंदा all political party की मीटिंग तौनबगी रेजोल्यूशन कनोमा एजेंडा अमा लेना अखोइगे BJP spokesperson ताबो बिजोय ने नाकन बद अदुम प्रेस कॉन्फ्रेंस तवे हारि अदुना कितन कोऑर्डिनेटेड मायाम जु पुन ऑन बोर्ड त थमगा तहौदबगुंबगे ममी ताइ मदुमंगना इंटेंशन दुम अखोइना चैलेंज तौबदि नते इंटेंशन दुम अखोइना फैफते हाइजबदि नते अदो कौरेबुदु मायाम पुन मंगना मीटिंग सी थेंटक तौरगसु पार्टी अयामना थेंटक तौरगसु यामना मरु ओइबे मीटिंग अमने हाइना खने अदुना लाइक इश्यूज इन नैनरपा कांदा BJP की पार्टी की प्रिपेयर्डनेस काइनो हाइदे हुजिक सीजफायर जे खंगौदन लोइसलायन खल्लो अखोइदा 6 शेड्यूल चनहलक याय एप्रीहेंशन मयाम अमा लैबसे थोरकपा न करी ओइगदेगे हांबदुसु गवर्नमेंट की जो याम स्ट्रांग स्टेटमेंट दुम लोबी मरमदे 2000 CM ना 2018 के हाउस की रेजोल्यूशन मयाम पुनः लौगिबदुसु पुथोय अदुगा कांग्रेस पार्टी की सु अखोइदे हंजन ना हेक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट से अगस्त 3 द साइन तौबदगी 10-15 डेज लाइक कोई स्ट्रीट दुम लाबने हम प्रजा सिंह अवेयरनेस तौनबा फिल चला कोई मीटिंग चामगी मथक हेन तौग्रे हारिबा अदो प्रजा जो खंगबिरे अखोइगी सु डेलीगेशन चतना पार्टी द CAB अमसुंग सिगी लाइबा पीसटोक से सेटल तौबदा मणिपुर की इशू अमतदा मसक कायन दनबा अखोइगे टेरिटोरियल सोच अदो हारिबा मयाम पुनम अमत सोकपा यारो जे कोई प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर अदुग भारत के प्रेसिडेंट चिंबा मयाम लोय उनदना पार्टी के हाई लेवल डेलीगेशन में चतना अदु मयाम लोय खंगबिरा अदु ngaraang से कोई रिटरेट तवे अदुना हाइबा रेजोल्यूशन अहम दुदी याम फाम ओइबा मयाम पुन्ना यामना थ्रेड वेयर खनर मदुंगा लौगिबनी अदो होय कंपल्सन ना हाइबा ताइ मदुना ओइदना तौरमसु याय अदो अदुम BJP रा पार्टी सरकार पुमिनरी बनिना असी 24 आवर्स साइतारे हाउ गरबनिना अदो ऑन बोर्ड पुसले फजरे नेगोशिएट तौबिरगा बाय दिस टाइम सेटल तौबा तौगम थ्वे ना होइना खंजे ओके सेटल तौम थोइ मरुइना लेंगाक पाइमिनरी पॉलिटिकल पार्टी मखंगनी NPF से अदुगे NPF की मेंबर बंगस की डिस्कशन असिदा कोई याउबिना बसु याम कन रिक्वेस्ट तौजबने अदुबंग असिगी असदसु लाइबक थी बाहेबा तारे NPF की माइकेदगी
ꯃꯤꯁꯤ ꯊꯥꯔꯛꯄ ꯉꯝꯃꯣꯏꯗꯕ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟ ꯂꯩꯕꯅ ꯃꯤꯁꯤ ꯊꯥꯔꯛꯄꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟꯁꯤꯗ NPF ꯀꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯦ ꯅꯦꯕꯔꯗꯦꯂꯦꯁ ꯑꯩ JDU ꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯪꯀꯟꯄꯥꯎꯗꯁꯨ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯐꯦꯛ ꯇꯧꯅꯦꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯅꯥꯡꯕ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ CSOꯁꯤꯡꯗꯤ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯂꯔꯠ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯃꯤꯇꯤꯡꯒ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤꯁꯨ ꯉꯔꯥꯡꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯪꯁꯤꯟꯅꯗꯅ ꯃꯤꯇꯤꯡꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯡꯒꯤꯁꯨ ꯁ꯭ꯇꯦꯟ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯂꯦꯛꯇꯦꯗ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯍꯨꯝꯐꯨꯒꯤꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯁꯤꯡ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ JDUꯒꯤꯁꯨ ꯉꯔꯥꯡꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯌꯥꯎꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯤ ꯈꯟꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯕꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯠꯀꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯌꯥꯎꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ JDUꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯟ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯄꯥꯟ ꯅꯥꯒꯥ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯕꯣꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯅꯥꯒꯥ ꯇꯥꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯑꯣꯇꯣꯅꯣꯃꯤ ꯄꯤꯕ ꯑꯃ ꯑꯅꯤꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯐꯦꯛ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯅꯥꯡꯅꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯨꯗꯗꯤ JDUꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯟ ꯂꯩ? Okay. JDUꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯈꯣꯡꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯅ ꯌꯥꯝ ꯇꯞꯅ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯗꯨ ꯀꯟꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯟ ꯂꯩꯖꯩ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯛꯁꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯡꯅ ꯃꯥꯏꯂꯦꯖ ꯂꯧꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯄꯨꯕ ꯃꯥꯟꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏ ꯁꯥꯟꯅꯕꯗ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯩꯗ ꯈꯪꯗꯦ ꯐꯪꯁꯟ ꯆꯠꯄ ꯀꯥꯟꯗꯅ ꯑꯃ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯑꯇꯩꯗꯅ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯕꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯇꯕ ꯅꯠꯇꯦ JDUꯅ ꯎꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯖꯔꯁꯅꯨ ꯑꯗꯨꯕꯨ JDUꯅ ꯈꯟꯕꯗꯤ ꯄꯥꯔꯁꯣꯅꯦꯜꯂꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛꯅ ꯈꯟꯖꯕ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯄꯗ ꯈꯟꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯣꯠꯇꯤ ꯄꯤꯔꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯇꯣꯛꯁ ꯑꯁꯦ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯁꯅꯨ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯗꯗꯨꯅ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯄꯣꯠꯂꯨꯝ ꯑꯃ ꯊꯝꯗꯣꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯗꯕ ꯎꯕꯗꯁꯨ ꯋꯥꯔꯕ ꯎꯔꯒ ꯀꯥꯟꯅꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯥꯟꯅꯔꯣꯏꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯅ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯉꯁꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯅ ꯔꯦꯁꯄꯦꯛꯇꯦꯗ ꯑꯣꯖꯥꯁꯨ ꯂꯩꯖꯔꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯀꯤꯅꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯇꯧꯔꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯅꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯁꯤꯁꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯊꯝꯃꯤꯕ ꯏꯟꯇꯔꯂꯣꯀ꯭ꯌꯨꯇꯔ ꯒꯕꯔꯅꯔꯅꯁꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯖꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯎꯔꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯈꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯤꯄꯤꯇꯦꯗꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ CSO ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯆꯔ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯎꯁꯇ ꯀꯌꯥꯔꯛ ꯆꯍꯤ 10 ꯃꯅꯨꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯁꯤꯁꯤꯗ ꯊꯪꯅ ꯂꯧꯔꯛꯏꯕꯁꯦ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗꯤ ꯄꯪꯉꯥꯎ ꯉꯥꯎꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯖꯥꯇꯤ ꯇꯔꯥꯎꯈꯣꯏ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯦ ꯈꯪꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ CSO ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯦꯅꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗꯒꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯏꯄꯥ ꯄꯥꯈꯠꯅꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯣ ꯂꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯗꯤ ꯑꯣꯏꯖꯩ ꯊꯥꯒꯠꯆꯩ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯥꯏꯟ ꯃꯦꯀꯞ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯁꯣꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯁꯣꯛꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯁꯣꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯨꯡꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯅꯔꯁꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄꯥꯋꯔ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯤꯒꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯥꯏꯅꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯄꯤꯛꯄꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯊꯜꯂꯕ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯆꯥꯏꯅꯥ ꯅꯛꯅꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯤꯃꯦꯟ ꯍꯥꯔꯠ ꯑꯣꯏꯅꯉꯥꯏ ꯋꯥꯈꯜꯗꯤ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯊꯥꯖꯗꯦ ꯁꯤ ꯑꯇꯩꯒꯤ ꯋꯥ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ NPFꯅ ꯉꯥꯡꯖꯕꯁꯤꯅ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯥꯡꯗꯨꯅ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤꯁꯨ NPFꯅ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯕ ꯇꯥꯏ NPFꯁꯦ NDAꯅꯤ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯍꯥꯎꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯤꯖꯣꯂꯨꯁꯟ ꯂꯧꯔꯤ ꯗꯦꯟ ꯃꯣꯏ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯃꯗꯨ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯃꯣꯏ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯅꯤ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯕ ꯇꯥꯕꯅꯤꯅ ꯋꯥꯠꯑꯦꯚꯔ ꯃꯣꯏꯅ ꯉꯔꯥꯡꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯂꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯣ ꯃꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯣꯠ ꯑꯃ ꯐꯣꯡꯉꯝꯒꯅꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯃꯤꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯠ ꯐꯣꯡꯕꯗꯨꯅ NPFꯀꯤꯅꯤ whereas the rest more than 20 political parties vote mak thangallo hainadabagi wani loinamak hairo haiba matam pinaragadi 99.9% di ngarangi resolution du tum ta kani haina idi thajayaba aduna adwai da manipulation tawe tawde haiba adugi mathakta sarkar se NDA na tawra ibase honorable chief minister na khallaga yengaga kachin koya amor lengang na ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯨꯝꯕꯅ ꯈꯟꯕꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅꯗꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅꯃꯛ ꯇꯨꯝꯕ ꯌꯥꯗꯅ ꯈꯪꯒꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯊꯣꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯒꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯞꯁꯦ ꯐ꯭ꯂꯣꯞ ꯇꯥꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯃꯥꯅ ꯃꯁꯥ ꯅꯨꯡꯁꯤꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯇꯨꯝꯗꯅꯁꯨ ꯈꯜꯂꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯈꯪ ꯑꯍꯩꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃ ꯍꯪꯉꯒ ꯃꯥꯅ ꯆꯥꯝꯃ ꯍꯪꯉꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯨꯗ ꯐꯅꯅꯕ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯇꯧꯔꯒꯁꯨ ꯃꯗꯨ ꯐꯅꯕꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯃꯦꯖꯣꯔꯤꯇꯤ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯅ
tongan manipulation idea that hairi base chumnagi am nungsiba lam nungsiba political party oibnina ate asomgi keno pai riba singsigi harau nangai tobagi mong da ekhoju thabak towena ekhoju oppose towena haibagi dum khara sam ngangjara mo egini okay lastly asida prayase aham ki nangai oina bakhat nangai oina CSO khoi da su appeal towning political party sna dili chache khoje kayarak chat kharabara hayang chi whereas adu khaktuna di thaba akhoi toba yaba tore haibe yaba haire loina ma khangre aswai sida akhoi phamaga yengba su yarabana tra haininge okay solution oibra solution na tabra it is up to the government okay up to the NDA aduna aswai da khoi na kanna akhoi manipur gi la kun sina numit ahum sida dharna phamba da phawa su akhoi na bu thing toning Narendra Modi se most thing ngam ngadra hairiba aduna magi da akhoi thajaba madi thamaga laibak chang okay thajaba ama thamsi mamangda khoi PB aba pressure PB aba message me ama clearly p khibal area state ki assembly ki oiba resolution mayam na chingba khan khibal lerabani na so asida yam kana khoi mi pai ningai su oidi habne dubu mi pai da su ya de anytime ama ta parak basu ya habne keno to hojik si pongdo ki wafam se maroina khoi autonomy pi ni hari ni Arunachal Pradesh amadi khoi Manipur gi Nagata mafum singda duga pan naga culture body amasu same ni habna hari ba element ani sina khoi leisure Manipur gi integrity da khoi structure amne jam se kai hedra habgi mi paina bdu mayam leisi moida special package pi bda economic package pi bda developmental upliftment pi matam da miyam na kem ta yaro do nati adu Manipur gi structure kai ga da fabric kai ga da area du do laning da wani leng center na so intentionally thugai gi khana torkani habgi wanati kai dana ba khoi structure do Manipur habi structure to leina bagi wahum ni hojing mayang khongjeng changsen nei sema dunai oja Bijoy dala sai gi wahum du su sengdon ba khara leibrum to male du sum haibi adu question na lakchar bada garang ojana su press conference either BJP ki stand congress na numer khrani mamang da hangi ba mali BJP ki stand kari no haibi haidana aduda ojana garang press conference da haibi khre BJP ki stand si 2017 ki February ki tarikh manga da Prime Minister Narendra Modi na Manipur da lak matam da langjing achob da pondok ki ba Manipur miyam gi interest so ka da thab amata songtau toroi kanu tu da framework agreement tu da suau yaw de wahai ama bau yaw de hana pondok ki ba hum do hojik su valid ori hojik su akhoi gi stand ori hanjan ngale ra akhoi gi stand sini na haibi mathau ta de haibi yam chauna reply di to wikhre adu bo Narendra Modi na hagi Prime Minister Narendra Modi gi hagi ba Manipur gi interest sok pa wafam amata framework agreement da yaw de haibani matam du hagi wafam se quote unquote amata yaw de framework agreement da mai hagi bani toroi haibadi hagi de yaw de haiba framework agreement da manabudana haujikti sokadong man ba mongi haidi hadi Manipur kai Manipur thugai ne habase mati so yaw dre man north east ki any state thugai ro habase mati haire koi boundary am da kai ro na du hojik lai tu sidi boundary sungai kai de bidang sai gi administrative point of view da koi natraga cultural point of view da koi tonga na khaido ki po nam labne na adai du da BJP ki stand se kari no haibaduni BJP ki stand Prime Minister ki stand do mo tar ke de hojik su Prime Minister na PMO ki khuthang de silei ba step se si adum sigi step se adum BJP Manipur ki su stand ne lobby ki ter kari thagi silage hojik poki na phongtor wafum si nahan akoi ki tarik 19 da Kohima ki Jafu hotel da pangtho ki ba dum mi pham da RN Rabina miyam da share to ki ba point khara hai batare koi framework agreement da karke yaud settlement lag da karke yaud ram pando ahan badai haje ki ba Manipur ki Naga ta area sing autonomy pi ni hai ba probably article 371A Nagaland channel se masi phok extend tor pu ya hai ba from number 1 maduna number 2 da akoi ki pan Naga cultural body sem ni hai ba ani se sigi ani se pi ba ya hai ba wafam se labani na RN Rabi masaman interlocutor masaman phongdo ki ba tarik 19 October 19 Jafu hotel Kohima pung ahum chuna pangtho ki ba dum mi bam ne kari adumak hari bas sisu Prime Minister ki stand ni manamudana sigi stand sisu BJP Manipur ki stand ni haibi ke dori basani ahan mada ye khoi Devbrata na haibi ki ba yes dai tang ai pakhum pijo ge hojik ki lai bas stage de khoi political party kudima khoi mileage long ba natraga one upmanship haibadi holier than thou attitude je masi tawna bagi matam na te nai ahamra thamjake yes ngarangi khoi all political party ki meeting du lai ba BJP connect like the aduna manage taram de cha hok te kan haibado madu adu ko wafam du de puthum thok te khali meeting ama the coordination what pu male haba chung lai adu kum chung lai adu di uraga chum pen da makhalam ni na khoi meeting a chong taw kan da ai pham nungai te adu kam ben bari thole ba adagi lang e bu har sa man di sen taw ne ama ngai adu di meeting ki hone bi ne khanje
next ngara ina press conference tangori do tokjari do sigi kenogi sunanate congress president of BJP ki stand hanjan phongdo khra do hojik se u phongdo haiju jo tawbia da tawjabne ba okay ngara ina press conference haiju da kantanate ihan da sagi haibi re prime minister na hairam da still stands you know madagi historical background to release again election maya ni na Manipur gi integrity so halloy hayo ina mayam jin loksal pa da khoi khang ngam da matam ni home minister Sri Rajnath Singh laga city convention honda akhoi vision document launch to ni mita Manipur gi integrity so kai ro ina mana yam na categorically form li pirame ba adu lo ga phi ing da ran khalaga Rajnath na hai ya ro prime minister na hai ga nim takhole ba takhole jam yawi congress yawi ba akhoi gi prime minister na hai de chu ya ro adu to ga supra state adu da na ya bu khlam de mu chu madu khoi feedback che prime minister loi bizare 26 ki lang jing no chu prime minister haram se Manipur gi intelligence ka hello he ba Manipur gi interest of thabak amada to mo yari se adu yog de to de se madu akhoi gi number 1 ka do state ni ani subda Manipur gi interest is the kari ke no min to ri se akhoi gi chin akhoi na thamjab demand am yori ho na Naga peace talkie any coalition porakpa matamda it should be strictly confined to the geographical boundary of Nagaland as a koi hanade hole Manipur anta spill over to birakano adagi mathangda khuna akhoi stand ko hijari sia hoji kari guma Manipur naga kam tari makhoi kari gum khar tawbining ga chu akhoi it line to bigano Manipur government through the regional line to bigo Manipur naga ko ki maitai ari muslim khai dok bigano sima khoi am farm stand ne ba akhoi gi Manipur government gi through the dam ni Manipur tung da kai rak ya ba crack chalak ya ba tongan ba kano gi anta lai bi roi na adu gi amu recently ngang na ba singi manung da akhoi gi territorial council semaga akhoi gi tongan na naga ta ba area singi direct finance to gi ongang hai gadra remote hai gadra masi yam kana tongro de eba tongro ba kana hoji ki haibi report di article 371 gi part amne ba Manipur article 371 extend away aroi kana ba aroi ko yam mamang da hai gre adu ga khona prime minister kari kra hoji ki ikui ki no ba do adu sama adu ko anda tawre je assurance bi rakhani akhona press ta haiji ta bi one eba adu gi akhoi gi Manipur da nagata ba area sing natraga any boundary da Manipur gi any kadi lam khangde gi administration je khangde political khangde any reform tawutar dine akhoi gi it should be strictly through the government of Manipur adu gi mathakda Manipur government tanaga damni Manipur public tanaga damni represented by the CSO and other organizations je akhoi hanjan akhoi man high me recently MOS home Sri Kisan Reddy Lama matam so akhoi go punga me na akhoi interaction tawi ara mana so dum akhoi mangona so khan gre yam san haijar da aina so haijar bising che akhoi India ge highest body gi the proper channel da akhoi hanjan jau lai tum ne atho pomna RN Ravi gi matang da RN Ravi si interlocutor ne ojina governor boy gre magi statement je karak u turn tawi simi bi ko karak u turn tawi amadam hai masida kana RN Ravi se integrity later machin theory mun u su la le maram ni mari negotiator sina group ma yana one of the ma press the kharu release awi ato ba group mu pacify tang one of the amam ngang si kya khoi chahi kano 2015 diga u dina la eba magi statement khudi mona Manipur irang thole unrest pole adu magi statement change tar ku da kana point khara koi gi damukta yam favorable khara koi mark tau cheba hojik RN Ravi na haibante government of India na akhoi gi NSN IM gi khulai che 31st October hung da surrender taro deposit taro akan ba dictate pi re sima khabar yakro poniko ena haijin na chide ani subda RN Ravi gi last statement che akhoi gun point da koi wari sa ba sa roi hai gre my final yes sigumba kano si lairaba matam dnya akhona sigum statement ani se kari gi positively udrino negative to ngata urga section tharang lokap ju pai hojik CSO mayam na political organization mayam na akhona democratic wall ma defense ma sabai matam taw bodom taw ri jang welcome to eba akhoi masi political party in engine mante Manipur public say are really concerned with utpane basi
aduga akhoi na sum ujagada do inu hai chi ngarang na han chi Nagaland police ka Manipur police ka da circular ma suti ka ko gi tha bu ui ba tha bu u si mi pai na ba yawi kana gum na kai something big is coming in adu di id ka no mari le na rang khali ngasai gi 31st October bi mong da khulai sai da da ni deposit to da ni hari chi sida NSN am ga government of India ga wari sana ba sida mamang gi negotiation teiga manada ba khale Shillong Accord khangde adagi 1987 gi Bijoy Accord khangde Bodo gi khangde Alpha gi khangde any tano ba da so mana framework agreement hek signed da with 3-4 days the arm deposit tano ba ne 2015 August 3 dagi ngasi bokte NSN IM the arm deposit toro haibgi record se leite ba but ultimately ngaran haire ise se yam significant phenomenon akhoi intelligently ubusu khal tamba phain khale ado huji phugi dei sibudung haijagi ge adaga India government aso whole sanani ba game plans diem bi go marak sida Eastern Naga People's Organization am thoi Frontier Nagaland demand tawre sigi techniques mayam ji NSN infection character re si ka mai ta da Congress ki matam da 1975 ki Ceylon Accord ta dringi chahi tara ma ki ba same pose kangram ne ba hai ba ai haijari art disini da BJP na palasu Congress na palasu ijat laiba any government amna arm insurgent amaga negotiate tagu matam da adiyam hanna maning halloi ba chidi tongan ba protocol am lei ba India ki ijat chopia pote Congress na pan gira kena do 1975 ka main to ki Shillong Accord okay Shillong Accord ka digo kaya ka main to ki di matam da fijo na lit tarumba naga movement che hojiki NSN am da ki 10 times in mapang lei ba okay adu Hebron do ji NSN am na punjul lag lei se so mane lai ba sunati naga sing se koi koi ready to jungle lei ne ba fijo na London chen re ari bisema peace camps di da surrender ta war yanade hai kan fijo ma sam sign de da magi kajilla ni fiura am khana tawe ba ari naga tok sil lo re sa ta gi gi khulai thadun ra kari di piro singi naga regiment ni kre apa apa ma pham bi re lari hagira hero ra ari nombai license kar pire ari gi paisa kar pir ga adu lo sin re ba mizo e course sente laldenga rehabilitate tore mizo national front ki mi kra re da inclusion gi karim same line da dum la kani na lawi bai Congress ta tawa hairaga BJP na hairoi dum si leite si the political party who is at power gi kam important with deba go asiku tang haji okay hanagi 1975 ki Shillong Accord ki mong da dum torpu ya hu apne du hairi ba gi past ki history da lei graba dum ba blunder ma asoi ba amani hana luxury ba maduna maram oidana NSN IM faction 1980 da chongthor ki ba dum lo basina hairi ba koi Shillong Accord 1975 se amuk 2019 da repeat to ba pamgadra repeat tawna bo hona gadra habdi yam chawu question le repeat tawna bo honor oi aduga madugi lambi da sapasu pamoi maram da hojik su yam kana koi na taliba demand koi sovereignty Naga sovereignty maroina separate constitution and separate flag si masin heart and soul masi yaw da solution dudi solution nati haidana hojik masu yamna fresh oiba information si aduma NSN IM gi market gi phone to poleri marmaduna hojik asuk sigi situation asida Shillong Accord ki style da koi lengang na masi solution mo porkani maduda NSN IM na yakine habasu madai to da yam chawbo question amade dumak leiri hadi NSN IM hekta ya thokpa ngamgadra habi waham duni maramdana chahi kuni thoi wari chana matungda Shillong Accord tar loisena se hai targadi NSN IM su yarakta biyari Shillong Accord ki style da hai batare dan ta aduga NSN IM gi demand ju yengbi ko last mo me shared sovereignty adu du mayam tarmi ko last da haidra isi flag ka moi constitution ma haira ko ne ba adu moi sovereignty wafam jimi yaudre maram di kari kari da khina framework agreement je frame ani ne ba okay amana sovereignty demand give up to ani sub neighboring state ki territory da sokta ani sida framework weraga agreement je fill up to give ne ba adu mara chida khoi Manipur gi prajashin di pakatna akhoi maru da kari yawi akhoi ju hangne ba so salaga adu kari ta yaudre loi liver agreement ama do khina blank to utkadra high question but arise da rokre ba okay adu ko neighboring state singi geographical boundary sokta so any interest of thabuk tarugadi
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯦꯕ꯭ꯔꯣꯗꯤ ꯎꯀꯤꯜꯅ ꯈꯪꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯤ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯔꯝꯃꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨ ꯅꯣꯏ ꯏꯟ ꯗ꯭ꯌꯨ ꯇꯥꯏꯝ ꯈꯪꯉꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯦꯁꯨꯔꯦꯟꯁ ꯀꯌꯥꯔꯛ ꯍꯟꯅ ꯄꯤꯔꯛꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯍꯟꯖꯟ ꯔꯤꯄꯤꯠ ꯇꯧꯅ ꯍꯟꯖꯟ ꯆꯠꯅꯗ ꯏꯀꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯁꯜꯂꯦꯕ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯪꯒꯥꯝꯄꯥꯎꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯥꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯃꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯔꯒ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯆꯥ ꯊꯛꯑꯒ ꯍꯜꯂꯛꯏꯁꯦ ꯀꯌꯥꯔꯛ ꯀꯨꯏꯔꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯁꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯇꯤ ꯇꯧꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯅꯤ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯗꯨ ꯀꯔꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯌꯥꯕ ꯉꯝꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯍꯪ ꯂꯩꯔꯤ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯕ꯭ꯔꯦꯝ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯌꯥꯝ ꯊꯝꯖꯔꯒꯦ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯄꯦꯃꯦꯟ ꯇꯥꯕ Welcome back to the Manung Hutna 360-degree analysis of news and event with me Raj Nongthombam Manung Hutna gansi khana jarmi basi Naga solution October ke tarik 19 fauda lakane hana panari basi ka loina Manipur ki political party sing mi phom ngarang pangthokre aduga masigi resolution ahum loro matung da resolution ahum sigi ahan ba resolution da Manipur ki integrity oneness ngak ba aduga madu gi damakta memorandum pi na gu damta political party ki delegation ba New Delhi da thaba aduga madu gi damakta sub committee ma semaga draft tauba haibasni memorandum draft tauba gi wafam sini manumduna ahum si lokre adubo ahum siga loina Manipur ki political classing asina hari ba Naga solution na ta Naga peace process ki finality ama york basida kari wakhal lebage miyam ne me pioneer basida kari phongdok ni habi matang duni mathang sei oja Devbrata lak chagi ngasai Manipur gi ngamkhai boiro integrity boiro and integrity in every sense in any sense sohlo habagi wafam ni prime minister phongdok re hadan ngasai oja Bijoy ni su thambikre aduna masida sohlo habagi wafam sida aduga article 371 से नागालैंड खतदे अप्लाई तो बतुम लगबा अखोगी आर्टिकल हम खने कॉन्स्टिट्यूशन की मधु मणिपुर दे तौरे मणिपुर आर्टिकल 371 सी ले जे हैबनी मधु लाओय यारो हैबी वहम से मयाम बे दुबो आर्टिकल 370 ए फाव लौथो इबा दु मलेंगा नि मोदी गवर्नमेंट मधुना आर्टिकल 371 ए दु मणिपुर दे अप्लाई तौबा यानी यारो हैबगी आर्गुमेंट दुदी लेंगा की विल द विलिंगनेस दम लेरे हैब तारे तौगेब हाय तारगदी अदुम नागा ताबा एरिया सिंग सिदा अरुणाचल प्रदेश असम मणिपुर हाय मफम सिंग सिदा दुमक 371 ए चलक पुसदम याय अदुबो हुजिकी ओइनदी मधुमा हायदब तारगसु ऑटोनॉमी पीने हैबनी ऑटोनॉमी सिदा कोगी एक्सक्लूसिव ओइब ऑटोनॉमी पी गितारगदी हारि कोगी स्टेट गवर्नमेंट बाईपास तो गितारगदी अदवाय दुगी अदुमक स्टेट विदिन द स्टेट लाकने हैदर मियाम नमी पाइने से अदवाय दुनी मरबदना करी ओहम थाबिनिंगी सेंटर ngамni bo haita tauge bo khan targadi tauge do ne du khoji ko ne so hari bani khak promise to bune du negotiator am oina matam gi matumina magi oibo opinion haigadra ko yi state se sida lere habu do pongdo po khatane se miyam ne mi pani ngai oidi haina logodor bakari hum thabi ai aham bada pakhun du lakcha ge aduga yan han bada hoji ge yam responsible oiba nga ki mako goi bire ba BJP na ren rabi na haibisi हाईगे सिंग अदु पीगे स्टेटमेंट खरा हजि कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट खरा जे मागोन ददि वरम दिबे आरे न दिबे खोइ दि कंट्रोवर्शियल ओरै ने बा अदुना स्टेटमेंट असे पहाइदा हाइबा तंगना तबदु मदु फबोय रोय मदु सीरियसली लौरगा अखोइ प्रिकॉशन लौबदुनि ngarang all political parties meeting da honorable CM na phongdoi bada government na fill tawriduga party fill tawriduga ani gap leibudune na sa haijabdo ay mona adu da hala ro aduga hujiki sigi mamangda Manung Hutna ge session am akhoi party ki sum thamjagrab akhoi de apprehension leirib se bhamna sajun na de Kashmir thom de why not sigi sida solution am lak da ma tawri de maram kari no kanam ta ge sentiment regard to de na aje gara or same sahib no jabi re karim ta state hairap palaite karim ta akhoi da intimation of the people is feeling bhav leite even kanota kere dira lak de so अतोप पर्पस of लापने रूटीन के कनो मने सिग मरी लेने दे अदम हाइबने बा हाइब स्टेटमेंट मयाम से लाइन हाइबो ओइ नुमाय ऑल पॉलिटिकल पार्टी कौरगा सीएम अमन थंबा अद गवर्निंग कनो पार्टी टीम दुना हाइबा से दिबुदि सेम जो हाइ एट द सेम टाइम अतोप ऑनरेबल मिनिस्टर कज दुम हाइबा काइम द थंग प्रिकॉशन लेबा कनागे आरएन रबिन हाइब पीर स्टेटमेंट दो अदुद बेस तौरगा वरकदबा कनो खदोंग दिबो वरकदबदि मयाम से मोट खेरबा लेतना अखोई बाय तौजबने अदुगा कोई कलेक्टिवली चंगजनबा प्रिपरेशन अमा तौजी हाइबने अदुनबो कनोगे मेमोरेंडम दो पुनः ड्राफ्ट तो मिनरिनेबा गवर्नमेंट की हाना मसागी फिरेबा अमा लेरम तारबदि खंगम बतारगदि करी तौदगे हाइबसे खंगनबदा करी तौरकदगे जे खंगबम थोएबा अदु हाइरक्ते अदु मया पुनः खनमिनरगा अखोई मागी करी हाइतारे अखंगम मया दु पुथोगा कैदौसगे हाइबा मीन्स अमा पुथोक्सी एट वर्स्ट ताइना तो पोनेबा फाइदे लाइब थिबा थौदोम थोरकपदो थोरकतनबगी एखोइ मेमोरेंडम भारत सरकार पीओसी हाइना अदुदे मयाम चंगजनबो पोरमनेबा अदा आइना खुमजरिबा पाखुमसिना अयाम हुजिक हाइबि थंबिगिबा पुनबुदो आइदि रिजॉल्व तौरेना लवे सथरकपदा हुजिकी एप्रिहेंशन से मणिपुर के प्रजा लाइक लाइसु हाइबा मया पुनमगना इन्फॉर्मेशन हाइदे पाव
अरुब पाव मैम खंगे लेबा की वखन गाउजब मैम पुनः सीएसओ मैम लांगी ऑलमोस्ट करीमता फीलिंग करी हाइतार मरम लेतबदौना अखोइना पॉलिटिकल पार्टी सिंह खनबसु लाले मधु खंदे हाइबदुगी प्रमाण ngarang all political party na phammise ai adugi sense ta ngasi ki discussion makha continue tawne na khanje aduna akhoi am seriously khanbadu ni tarik kunma thoida ayuk ta na party ki statement ma koi any aspect ta Manipur ki akai bam ta to we are na koi phongdo che being a responsible opposition in the assembly. Number 2 the CLP su akoi Congress legislature party ki su amok evening the meeting am phamaga same statement adugi line da muthoga akoi reaffirm to resine the whole party is absolutely behind the idea that Manipur sudai kai bi aru makhala ma da mase akoi ki kano se interest kai bi aru haibs ne kari gi haiba da akoi ki state ki size akoi history akoi future da lakadar ba tung da lakadar ba prospect punamak si ye naga Manipur ki administrative volume size punamak je handal gap tar di kai ba thob di akoi state mo identity mo ina lei jing ngam mo ba masi punamak na phauno wa pham ni ko aduna tawro hai ba ki praman di madugi kanu di leiti tawro pa ya ba ki praman je na yamna henum wa ge ba interlocutor governor oina position ma bharat sarkar na piraga tharei ba nu pa ma se pai da hai ba nu pa oi ma reason mo yaw na ma ge nga kanu di wahi du nanthok ki ba nate hai ba madu ma thoina preemptive oina hai ne madu ki reaction ma yam du yeng na ba ne ma ha na taw gar ba yamna ado ma na taw je ma di kanu negotiator is di kanu lab to thabak to nu pa mo ba ne ba makal test to yeng reaction ma yam du na ma ge logical conclusion ma la ka do ne ado ma na hai bo wa si su litmus test or ma de okay Manipur ki reaction yeng am di Arunachal reaction yeng am bata ra ga di akoi tumne le thok de ya de na akoi ji hai ba law but na capable way si utkadam ne ba this is one of the reason why nang all party political party conference ko rise kari no da party khudimba Manipur ki issue da di akoi reservation am da yaw dona loina tinara ga chappa ngam du unna bi tong platform semana da adu da la ka du ba resolution puna mak se mudi framework to ki mung da la ka du ba resolution puna mak se bharat sarkar da akoi kana no se ta ka du ne ba that is the goal aduna hojik la ko si da Ladakh khai do khare aduga kanu so Kashmir so Union territory JK so Union territory thamne reform ma am tawre ko thani all kanu democratic right puna ma kakhal ga thamre why not khoi da sun thoni ngai chance le ba hojik ki lai ba kanu ge major territory haidi achuba bapum moi ba jati na pan ba leba am saktam changjal lai ba country asina mioi bi minority ge right puna mak se khoi greater dream mai bitai Lady BJP Sarkar is greater dream mamala ibse akoi explain to mungam de adudi amna akoi khangdam ni ko adu yeng ba kan da di akoi achoba jati ra nam ga pan sarkar magi morung da la iba pot ase masi changjal ai bi de loina mak to mungam mi hai bne adu tawro kada hai bi apprehension adu ge apprehension se responsible government mo na democratic government ne to godab se kaino da praja na nungnang bada chingnar bada restless bada response to godam adu address to godam ne pit pa chaw bi wan na ta madungam drabdo sarkar do democratic way de adugi voice do ma ham law se akoi apprehensive way akoi chingnare nungnang e habda tabi dragadi democratic way de abu democratic way to na nungnang chamo hengala le compounding way de ba aduni huji Manipur da maru way na harena binayam 6 schedule natra de khoi no mujai ge constitution provision manung da huji ki lai ba ai di panbo paning da bne huji ki demand to group sigi reason do da moi community ge way na platform of some of 6 schedule mong the territorial council pisal ko kholak pa ji borol territorial council period na yes si moi ngam po ne ba ado Assam du di ma gi size shape history du na kai ju kai de ba akhoi de di am kai ba maram di size shape to state government has mo du lai to sa pana du ne therefore in any kind of the manner da khoi gi kan se leba ki integrity se ado hujik lai ba khoi gi masaktam se kain ba yaro ya ha bi adu gi ni meaning du da loi na lai ka ne ba aduna akoi compromise to roi dumudi aduga hujike dumaina misleading oiba kanu se akoi story sagala pudho puji yar madu all political party ngana lemna garne now all our individual decisions are being kanu the all political party ki ngara resolution hum do loina punsan gira aduna maram aduna aina tajara pusi apprehension lai 6 schedule sanan khaiba territorial council pisale puya bugi madu man maming su pallabani arena bin su pallabani line pan berete is litmus test we careful ho gedam hai adu maina ina
seriously matters yam seriously purga chatragadi akoina ngangi banga si stage da phangasida media da ngangi bse praja amna yengba ngakane adara akoigi party gi political platform si integrity koi phajana keep to haire di ngake haire di koi ngang khanagi ba resolution homje carry forward to jambaru haina okay ngarang gi resolution homji masi strict torga chatpa mathok ta aduga maru ina miyamna nungang iba pakhali ba si respond to biba mathok ta tabi ba mathok ta madugi matungina response amu to biba thabok packet biba mathok ta abni tu hojik lakaduri ba kari ba tari kunthra mathoi phau bida solution si thuna lakpa targati lakaduri ba sina lakaduri ba solution asina maram oirga manipur di maikei ani da sokpu ya bi fem ne number 1 sok targeting ngasai haiba khoi state ki boundary kai da ba targa su ngasai territorial council na chingba pisal targati 6 schedule na chingba gi makhada natraga ngasai article 371A na chingba extend to select targati maduna akhoi hana lijaramba manipur gi fabric habatare madu do kair pai fem ne madu kai badu ne mayamna pam de madu malera sok targati number 2 da khoi hojik yam kan demand to ri NSN IM habatare chief akhoi party se masi NSN IM gi kader ayam baru even general secretary muiwa yauna manipur digi naga mayam ama yauri bunina hari ba manipur Nagaland की बुद्धि bicameral legislature पीनी legislature council से जो हलनी legislative assembly से लेनी लोकसभा सीट से हंगलनी लोकसभा की assembly की सीट मसिंग भाव हंगल 90 भाव हलनी है भी वहाँ चिंबा मयाम लेरी कोई मणिपुर इन्हें मधु याउद्री मणिपुर इन्हें का सही territorial council ना तरगा कोई कैनोला हंबगुम्बा article 371A extend तो बुने चिंबा सी मनुंग आम ओइबा अदुगा अपन बगी ओइना दी ngасai कोई पान नागा cultural body में सेंबा असी खतनी परमदुना मणिपुर लेरिबा नागा खरसे की दमकता खरा तरोइदो यादमने खरा तर्क मतमदा तोबुदी डॉक्टर तो मणिपुर लेरिबा नागा से मोर NSN आइम तालिब डिमांड सिदी separate flag and separate constitution हैबनी याबा यादम तो वानबमनी अदु मधु यारक्तबा तार गदी मणिपुर के नागा सिंह हाइतारे मखोगी ओनदी याम चावबा मखोगिसु माइथीबा हाइतारे मखोगिसु अवाबा मोइदुनी अदुगा यारे खलो यारते खलो in every sense कोई non naga manipur da leba manipur gi oina di fabric ta kai duini yara ga su kai duini yaraktra ga su kai duini keno ta kenom di torture something is going to be done for the nagas of manipur maramodona madai du da di akoina kem to tor oi only just test of when hana de to pusu ade test the response to mathok ta habi ohum da ni hujik uja de pad thambi gi se uja gi oina adai dur kari meng thambi ngasai su khara khai ya hapet cover to re haina su hai khal le adu ra su hojik ki akhoi gi se nong nang daba natraga ki daba di jate cheng na hai bata ko oi thora khara ga di kap la su khoi phu na ra ga su odum oirani india government na masi to ba tare masi da lang da ba mi sing sai dana na sai ga ya deba na asam gi jammu and kashmir gi leader sing do house arrest to rak pado adu to do ri bane ba ko anyway haina jammu and kashmir gi situation ga manipur gi situation de yam khet na at the same time Nagaland ki CSO se kan de banate kalle kan magi matungin na government of India na phajana tanai NSN ga ate NSN KO ka ate tongan thamki si CSO se importantly lori sigumba ama jana ba ama puthok ta ba jade haibagi oiram ngani tana ra loi khare 2017 dagi okay aduga agreement phabosu understanding leinare tanari whereas pakhatte badi yade issue haibese pakhali bani kiri bani haina aduwa akhoi dadi ichina naw naga group ki ya ho kaina UNC senapati da even sarkar makse sujauraga meeting adum tawduna tawi masima CSO sing tanare haina logadra di khangde ko aduai du da tana khare government ga CSO tana khare torok pa taragadi CSO ga सरकार NDA की सरकार और BJP ने लीड तौर पर सरकार लीडर सिंह मंत्री सिंह सिद्धि so many times within these 2.5 years उनखरे मुद्दा करी अंडरस्टैंडिंग लेरम गदरा दि खंगदे लेरम द्रबा ताने दे है न लोरबदा कीनंगाई लेते तौरा अबा अदुवाई दुदा कनामता पिन पॉइंट तौनिंग बगी नते को तानरी बनी मोइन की अपाम लेरी बनी सरकार ने तारी बनी ऑफिशियल जावरी होम यूनियन की जॉइंट सेक्रेटरी जावरी मुद्दा मोइन हायरकपा असोम न हायरकपा मयाम बदी ibra nadraga kok to pubra so me report to dori bani adwai dagi kitang ma kaino ma aho ba ma lak padagi insan laga asoji ki sik sidur khangde am khangde toropadi adudi chuto toro hebidi lan gani kinangai le adubo kire haiduna ekhoina hojik agreement hek torokpa matamda ekhoi kari to gadagi haba india government se kalle ba eina haining madi amma lae aduna tongan thambasi state sarkar na kari lebra adu adwai da protection to bang amra ngam dabra de khang dare six schedule d ichin naw naga na pam da bane
moi nan dagi 6 schedule to dra MDC chahi kun lom op ore bani hojik phau 6 schedule ga se moi di kari ma to oina khande madu hekta namsan laga district naga area district da peace ti leiroi peace leiroi do bo ga di to godra to do bu man de ina khanda aduga 6 schedule se to re haina lo ra si legislature se na maru oi bani India government di count to re bani legislature se som ge CSO ge mot te gi thorak iba maduna asom da tai salaga house da resolution oina lo raga parliament jori bani government India count to re bani aduai do da torak pa taraga di hoi 90s ta 6 schedule amadi ahoina pire se haire keno adjust local adjustment to raga matam du da local adjustment to do bani haiduna 6 schedule pamba mi sing duna kri namanga to tho maga de phaga ba whereas situation di na completely change 6 schedule pirak ka do ba se harau nangai oibra natragana harau akhoi ngonda ot ne bagi wa oiraga da haiba se apik pa amna su very much people are very much aware adu do government of India na khange haijari adu do na ai gi wakhan di ene moi hoji talk se Nagaland ni mainly Nagaland manung khakta da hoji su tayari tauri CSO su tanari ko fajana tanari agreement phau leiri akhoi gi dadi haiphet bodi tanai adu bo agreement mak ti leiba ai ta de adu oraga di state sarkar na su asom gi CSO senapati da to do haibodo moina di janing da bo oram madrai na khalle adu ai du da chaliba mi sing do sarkar thopuri ba meaning government of India na pari ba CM na khangba awari sabani yanadre adu redi adu da nam salak ba ganda si Manipur NDA na leiri ba sarkar se makok saroidra adu su je ngamani okay aduna hoji gi hairi ba 6 schedule pirak ba oya de ba da haiba kinangai ngaktane kari oire ka da ge khangde khoi gi maharaya phao phai hai silong de ko to re upai leite Punjab ki do hoji ki kera ba Jammu and Kashmir ki do apana ta kai ja to gre kan khara pone foreign hand ja ga asom gi oil pump oil ki leiba sing sina funding do re bani kari ka nei okay to khare hoji ki to khare they will maintain adu bo hojik hairi ba dumaina akhoi chatloi sa haibane te ko ma sa ina chatpadi sa khare haibi wane tumaina phambadi yade hairu ga dobani every time pray ba khoi Bible da ceaselessly pray ceaselessly without season haibira tok tana dum hairo haibani akhoi haibatai ado ga resolution chu lo khare aina kana de haiba ya banate precaution ni parayade akhoi nungsiba yaning de utpani aroi ba utpatai adu bo asigi solution amasidi lak thokna badi akoina political party mangna su solution tawra akhoi ware haire okay solution di aduna ba aduna akoina aswaida aina ngasai muk last ta kina ngai saktam mak oina swai sida kanna keno to communal oina lakwa matamda Manipur se ngasai haire badumaina akhoi ate ite amuk khai dori base karamai khairaga kana ana karamai administrator tawraga we state within state ka ama kana ininari basing se yinga pa mata akhoi population yeng se geographical condition yeng se aduai ju da akhoi se edi ate kharana tara di sauning ngadra akhoi se pangwa wa ga do so male adugi mahote punna thokpa India government tawning ma tawra sunu asida leingak prayasing sina karida akhoi Manipur se amata oina chingda kharana ka ba yada ba kharana kumbadi yaraga haiba kakse solution leye ba okay madu khotto ba adu nungai na panmin na se okay punna nungai na panmin na jedu di adu do jedu se ang tang emile khara lerga lenga ka sasan sida jaw je ge hari ba akhoi di thantana ji sarkar sem ga moi ko ja ei loisan ge a chawa ma pang do ri bne ko pang ma tam du da ne masi ei di akhoi di masi nang to godra ati mantri mandro gi hairoi ba masinang to godra oidori ba litodori ba sarkar party sing da han bu agreement to han to ning ya okay adu akhoi jeriun di khang nge ba adu haidok pada akai ba le ya okay adu hauji ki oina di lakaduri ba solution asin amar moiraga Manipur da at settlement sina desettle to kodra haiwa hum duni Nagaland state manung da confine to urga di am paduni adu khata confine to busi yaru ne keno da Arunachal Pradesh ki Assam gi amadi Manipur da tariba naga singsu yamna yauribni na hariba NSN IM gi saruksida chief keno se party se NSN IM ni na Manipur da khara di dum mogi da magda settlement khara di laktuni madu gi settlement duna di settle orakadra habni state ki fabric ta adu bozandi lelo yare du soi matang sida ngasai gi even 6 settle piro pawda even pan naga culture body sibaga se pibaga se ko yadri pamdri NSN IM na ngasi maksu come what may minimum ojino akoi di without separate flag without constitution Madugi
settlement do khoi settlement lo roi habi wahum singa singa sipu phongdu haidna new my news network na ngasi wari sano matam da phongdori kari wahum thami any action I am not jitna phongdu sunu pi gi da India government gi stand ne ab koi party ruling party ja koi sting ai jeli je okay ngasai gi Devbrata sana koi da habi gi da koi seriously low do man ba da mo yam thilale koi am seriously low karigum soil the receiving end like there is BJP am de koi state government sineba aduna koi barabar am seriously low Article 371 ki matang da Manipur da so koi pangang ne ba Article 371 is Nagaland khakti ki chemani Nagaland manung da itself Article 371 lokho on tawrini chida Manipur ka gi impose to dino koi nupi ki reservation gi matang da Article 371 na makoi customary law tradition gi matungina nupi vote le pya de na tawno ro da hoji Nagaland da advocate mayam na Article 371 lokho on yam ho rumble lam le bi ba yes Masagi haibi gi bu maina 6 schedule palm draba chingi mi sing jina ko 6 schedule chana ko na pangpa da pakhat bi ke no kras jawi but all apprehension je ma ko share ta wi raga hoi ke no tong aduga congress ki ju ai party ju hunjaning dam ni ngasi makte da sidang abi bada ko standard ani season of je nungai jide ba akoi aina press conference ma taw di disconnect party ga laire na haibi ko aduga congress su ayuk press conference ma taw haibi isi di adum Praja ki welfare ki nai bi ba simadi sigum basi da ya haina jode okay mathang da Article 370 Kashmir gi lok thok da chami curfew thami leader kar phar thami masi India gi amadi BJP gi long standing ke noni maram the Article 370 thangi base temporary stage in thangi bane aduga madada BJP ni am dictatorial oiba mong ama oina pen to se yajaning de maram di sidagena sathiba operation eba prime minister Indira Gandhi na operation blue star on mi operation blue star da binder wale hat ki machim na loi hat ki sik kyam hat ki adu bakti Kashmir di thok ti na akhoi gi nga ki asok to bandage yela ga thamal lai jo bu tawri eba aduna akhoi gi si gi issue si gi matang di aina mo ka last haije ni matam ji leitre political minus long gum chi double standard si na gum chi akhoi dum laiba ki interest state ki interest ne akoi junction minasi adaga akoi party am the government de bu seriously lobagi kanang political party kai kai mem connect to touch question to is never ai sidung haji okay political party sing nasu hojik Delhi da delegation ama tharaga member da bisan si hadna drafting committee phauba se mini marmaduna Aren Rabina phongdori wafam si hojik khoi state ki tongan state lenga yauna tongan political party sing ma se lumna lowi seriously lowi habi wafam duni seriously low rabnina hojik higher ki wafam mayam sing manung da autonomy pirakpa natraga 6 schedule chanhalakpa natraga article 371A chanaba yaba ya yadaba ya tawge hai targade Manipur da su torok targadi hairiba mayam sina Manipur gi apun bagi saktam masida sol lakadra habagi aki buduni adubu hairiba piraiba khasinadi NSN ayamna masinadi yaroi makoi gi flag amadi constitution ni haibani flag and constitution suk chauna demand toriba amagi damakta kemta piroi da buduri yaroi something will be done for this group maranduna makoi gi torok matamda Manipur dasu madugi share soid lakani hairiba share duna akoi apun bagi fabric ta kahalaktana bagi ni hojik political party mayam nasu delegation ke semaga New Delhi da thaga dori si adubu hayeng tarik kunmari sida amuka han NNPC taret amadi NSN ayam ga government India go wari sanaga dori hayeng gi matung tarak pada amuk khara hena mayek seng clarity amadi tarik kun thama thobi boki mamang sida lani on the wrong asi onti manu hun gi tharam se matang sai lusin jari ngasi tharam sida oja Devbrata oja Hangkhanpao amadi oja Bijoy ne bitung ngasi tharam siba thawa pikhiba amadi mapung phan gi dangta oja humak pamukan tha chofanu chari appreciate you joining masing ngasi manu hun gi tharam ngasi gi addition sekram to bibagi ko khan ber pi agane khoi mail id impactvnews@gmail.com natraga khoi Facebook page www.facebook.com/impactvmanipur da join to ber ka comment amadi feedback tha ber pi agane well ladies and gentlemen thank you so much for joining us from the other side of the screen until next time this is Raj Nongthombam signing off kurumjari